Tinring Sports and Game Association ringkat ke jing snok tilang bat ka seng samla snong Tinring hak atnyu terik naik dung kala pen kut no ya ka open to all knockout football tournament Hamadan football Tinring ka jing ka final ka longa pedeng ka Charger FC bat ka KDR FC hak ka ba ka KDR FC kala yora ya ka namla du da ka ba pelim ya ka Charger FC da shigula not ka bla tap da rigid sun hak ka minute ka ba nyu ya kani kalumpung ile kai kinjat bol lawan ban penhak perdana do uba Shaklar Waji ubadai umentri kadbadai kmi ya katanat sports kum ukong san uba penyat sing CM ubadai UMDC kathan bat CM ka KHDC kum usembut kong san Wardington nongrong ubadai usodar ka Tinring kinong yalam shnong ki seng samla ki record jong ka Tinring Sports and Game Association bat ki padba no wan pitkai uba Shaklar Waji mentri haba ajin kran ula ong ba kum umentri ka badai kmi ya katanat sports kade ka kamram jong u ban kene ki ti jingi rap na ka benta ban kentiu ya ki jingi le kai ba phe bat ka jingi tri lang kan long ka jing sarong ya ka jilla la da yo ka jing job bat na ka liang umentri ula no sinyang shilak tingka Shaka Tinring Sports Club usia mula ai kuble ya ka Tinring Sports Club kabla pelong ya ka ni ka tournament ban seket pang ya ka sap ka pong ki samla ki banya kun ha ki tournament ki bahe bat ula pentip baladap ban a shipolak tingka ban penbet penbiang ya ki toilet bat ki dressing room bat nelor ka ni usiam ula ai subha shilak sanpo hajar tingka na ka benta ki kusna hakani kasngi nakaliang ka Tinring Sports and Game Association kalai tiru ya ka memorandum ha umentri ka Sports and Youth Affair uba Shaklar Rajri bat sha uba penyat sings im na ka benta ki jingdon kam jong ka Sports Club memorandum dengan polis nomor kapor kadum sha yangi nomor baka minhapan page ka second half dengan shipul so ka kadi bat ngam shipule kani kemat jingdon kam ha is a Shaklar Wajri, Honorable Sports Minister and Youth Affairs, Government of Meghalaya. The Sengi Yaka Tinring Sports and Games Association House Nam Katkanai Spa Yokwa. Da Gwegi Chinkimu, Kaba Rinwanda MCA Jilong Tuli Hagi Mang Sala. But Yaka Tinring Sports and Games Association, you are registered House Nam Katkanai Spa Yokwa. But Ungalang menta ka Tinring Sports and Game Association kadan larus nam arajar khasan idan aga Shillong Sports Association bag mentang idan aga third division but the Tinring Sports and Games Association idan lagi jongki nak ikam but kumbalang mentang idan kumba shispa aku third kuntasa nagaliang jong sports club Iwanra Ahmad Jongki yang ini kejilan kamarum Nagbenta kijinga ra pasukon champi kanang bakum sports club la banjay shakri khama agabay day pag sports bagi games nagbenta kalaway ko samla eban kong indoor stadium kijing bongkan do indoor stadium to wanra ya kijing ko ya kijing tumu jam sports club nagbenta hidikot dibada po jam snow tournament kabla penbet nanti dekat Tinring Sports and Cultural Club ya kaba kajing temu jong ka club hangai po Tinring kalong shibenta ban penkiu shushu ya ka sports khamtam habai de ber football nitip baka Tinring Sports Club menta kalaya doriap kalai kun tinga na ka menta kumno ban play kalat kelentai ban ai kani kerensan ya ki kena samla ki beransap ka kam football ban mi shakmat khamtam omtang hashnong Tinring Henry ki yakun bat yashimenta ya ki tournament bat hapo madan pulo kepala penbet da ka sarkar celah asoban ai kubreker pang ya ka Tinring Sports Club kaba kila persyang ya kene kalat kelentai kaban pen play kalat kelentai ki samla ke cungi banang kham kio aga kami lekai nang nei shikmat na ai kubre ro kerpang ba ka cingtresh tom ka cungki ringkat bati kumwen iki nomik khmat jong ni ka dong ka thai ka constituency layo ban penyerap ikan ni ka prize mentang sngai kolong silak sanpo hacha kuncura nam ta ka cingbiang jong ni badan kumba ka de gwen ka badan shnong hne po Tinring ka basliam ba ka rimha ila ai ka scheme
kumbas polak katai hangkai pok kendong ya kata keban pendit pendiang khamta mai bede bat ka public toilet bat ka dressing room nam ta ki players kenang ba ke tournament ki program ki ba he ki ba kham he ban ya kane hadian habut kendiang let's say ki jing dan kam ki ba phu babun rukom ha ka bede bat ki players tehni ka por na so ban ai khuble kerpang na kaling chonga kerpang he khamtam ye i sports minister is Shakila Rajri Ibrahim Bain niki minister bakna tam hapo ka sarkar chala mekhlia iba badro eka department sports but youth affair na sokmen bat kum ka shnong tenring bat kum ka constituency na so bangin peding subha ye sports minister Shakila ka tournament bat ka jingdan jo langga chong I ka aimen sim bat ka long ka chingkul khu namta chungi lang baro ngangit scam ba kum ka club piadan let's say kano ka ching kerpat ka ching pensong kamtam idan minister kila ba ni kren ladai ilong bro ba surat long bro ba peding ya ka ching ai ching mut bat iba kloy ban persyang ban yarap iba bun ki sports club lene jubede bat kinono ki ching dan kam habede ki khna samla jong ka constituency ka chungi bat ka chala ba ka state ibro kuwe kaba aku abangan ai kubli kerpang kedai yaki sports club ke belakot semua bahaya ngah banyo banwan banjidon ringkat lang bapi ketis ni ban aku abangan ai kubli kerpang ru ye pigi paipa kilong kumi kilong kupang ikon samla sundang berkentai berkunjung kini ki her ki berit ki balaya pelai ye kapor ye kabanwan mensaki kan ke final bangangit scam kajing don ringkat lang kajong pi ya kabapinuan ban saki kini final kalong kajing ai men sim na kam ta kini teams ki ilakai amla kalam da ai kubli kerpang kam ta kini atli ki team ki belakoi sekini final kata kalong ka mau sports club bat ka mau kasiang sports club na kaliang kajonga num simtan ne kapor ngan suai jingkran ni belingkot na kap ta kajing men ka bakrao kini ka janmit ya ka bangayo banwan banidon ringkat lang bapi kumni barabang ipen hamni hapo ka jila ka jungi la ringi pai kumat ka bede ber ka sports la keling saudong kan ka jila ka jungi ngala poi kini sistem siteng na do bangala sinti ku menteri beri ban kai ka transport barabang alek ki sinong ki baper na lek ki jaka ki baper kei ke bangai berpengalam kalau bagi paipa jongka jela ka jongi kilom kita ki bring ki bada i hadu kata-kata ya ke sports berkamtam ya ke football lada pipek keleng saudong kan ka jela ka jongi bernasmo sarong ya ke banganong bangadon nakani ka sinong gojongpi berkodon ru ugai kena nakani ka po nangni na po ka konsunsi ka jongi ba penyan ubala pauna makerta ke badang tang green dan New Zealand kereta kata ke jingi football kelas hadu kini kihat kiberit balada pikai ke mengongi pikeleng saudong om tang hangli apo ka khasihel sen jante hel sen baro go jelahi kata ka jingi football kelalong hadu kata barhabang ya linti bangai i kini ki baro Kumu menteri beriban ke transport alaju perhat na kapor eke ke bangin le na kamenta kini ki khon samla ki het ki berit namar habang i ka sap ko maki ki don kare ru ka kamram jungi ke sarkar ya ka bangin prisang kat ka bangila bangin kiner ki kiti jungi jingaram limba ki babun ki program limba ki infrastructure ki baper bakan long ka jingmentoy na kamenta kini ki het ki berit ki khon samla jungi jelaga jungi lada pipet akan ke jela ka jungi mentang labun teli tang kini ki sistem sistem ko mong ipi habang ai babun ki bahai ke football hakini sistem mong ipi labun teli ki kam ki bangilale hamtam ka baide ke football bana ju ai men sim ki sports club ki baper balada don ke na kaliang ka jompi wan ngin ye kendung ngin ye song ngin ye kren bana kaliang ka jonga hi ngakloy ye ka bangan snap ye ka jinge ka mamupi bidon bat la da ka ka bangi ni la bagin le ngin ye persang bai kamar mangi ngi don hangni na ka benta bentrei na ka benta juki pai ba joko jelahi borok kowe na juong ni ki sports club ki baper bar bangan sutu
pemakir kimat ki beper. Hari nga sukmen balong iti kemangong la sistem siteng la ikendubon bagi sports club la bon tili ya kabang ilayo pengin aji ngerap. Hari nga juong kawai bana kalian gajuni ke sarkar la dang ngerap spa pengerap. Hari habakut la damdan kata kajing tri sitam la damdan ya kata kajing ye trailang ha bereng jungi ke sarkar berjumpi ginang ngelam jungi sports club minum koi sunu. Nangit scam bagajing ye trailang kajing ye aji mut kajing trisitom jungi markiliang akermen bakini ki hep ki berit aku kesni bakila he lasan ya kanukun ko sports bamaki ki e limpa kajing trisitom ka jungi limpa kajing kersang ka jungi ni sala pat bangidi ki bakilong kita ki flor ki kan kaunam om tangi ka snong ka thao handai bakinwan rai ka nam ka buram nam taga jelahi barokwe kata ga di kajing angod jungi kun ka sarkar ya kan kesni ko mentang akit bok ki riam ya pi ke sports club ngakit bok dengan ye bro arti lagi tim barna juang bah kajing ye lakai sidonu barem sidonu bojom ya ubajom si ong bangindi bangin kut ya kata kajing mut jeng perthat la dengi lajok ahni hamadan tendring ya ka bangin kut no tang hang ni hane gidi ban bu ya kathong ka bakham halo susu bangin ang ye practice sitom inang ye trace sitom bah koi keski bangin siyo bangin khet du tau so juga jing job ndai war lagi barem ru juang ba kamut ya kapangilarem kalakut no Henry nga kermen bangin dan ya kata kamen sim sportsmanship ko bangi jiong kata kamen sim bangin lakai bawala kadeng ga jingram ru indang ye trisitom indang ye persang indang ye practice bara ko kesmi ni sayo ya ka bangin khet so juga jingjo dagan kesmi ka hakan ka filmat ko bangantang at bak kini baro artul gitin Baraswa ya kebangan syong nagalian ke jongal ya nagalian ke sports club kila ay ke memorandum bar habang apet bar nga puli ke memorandum labun tili ke bamaki kila tho nagalian ke jungki kila pan dengan sedang ya kendu betinang elam jungan ke sports club ya kabangin ya keren halor kini ki bentang bar ya ke bangila bangin le minyai persang ya kabangin le bangin urlong ya kini ki jing terpat ki jongpi ya kan ke por ke pementan nagalian ke jongaru na kun kadang ya kebanyakan tental dan ke tournament na kalian ke jongaru ng sadingit kumba silak tingka nagamta kan ke sports club ang ya po tundri te tangli ni tin berkendiat hi na kitbok kini bro atli kitim